Mogu u srce. Jer čim se roda na krov spusti i donese dijete, odmah počnu da ga cmaču od glave do pete. Još dok se i samo nečka što će kad odraste, već se ujne, strine, tetke, sjate kao laste. Budi pekar, kroji, liječi, pilotiraj, gradi, uči djecu, piši pisma, njeguj ili sadi. Sve bi htjele i to odmah. Ali možda se sjete da se jedno kratko vrijeme ipak bude dijete. Moja majka, presretna dobila krupnu ćerku, odluči usmjeravati moju kreativnost. Znate, po onom principu, džemper je odjevni predmet koji djeca nose kad je roditeljima hladno. Njoj zahladilo oko srca pa kaže, ma vidi kako se ti tu lipo vrtiš po dnevnom boravku, po dvorištu, tamo, vamo, mogla bi ti biti balerina. Mislim, pobjedi ona na godinu dana. Do završne priredbe, kad je ona shvatila da je meni kišobran koji smo vrtili je trebao XXL, ali ne da se mater, dite je najlipše, a njeno je. Sljedeći projekt je bio, ma vidi kako ti lipo pivaš, grlata si, pa čovjek te pofalio tamo iza zida, ne vidite, čujete. Mogla bi ti u glazbenu. Ma nemoj, majko. Ne, mater najbolje zna. Pobjedi ona. Dođe vrijeme kad ja spoznam da sam rođena na 5. i 10. dan učitelja. Biću učiteljica. Ma ćerce, a mogla bi predmetno, pa eto, pa lipo ovo, pa... A majko, brate, nemoj mi plest više. Ja ću ti plesati, pivati, crtat i sve ko učiteljica. Tu kreativnost koju je moja majka pokušavala osvijestiti meni, ja sam djelomično, u pravom trenutku, ali djelomično preuzela u svoje ruke. I onda je krenulo putovanje sa djecom kroz radionice, kroz rad u redovnom sustavu, kroz rad sa djecom poteškoćama, volontiranje, domovi ovako loši, onako loši. I sve je to izrodilo određene proizvode koji trebali bi imati svoju svrhu, ali vrlo često nemaju. I to nije strašno. To je ona grančica što kaže ovaj simpatični čovjek s početka, onaj listić koji je tu pa će otpasti, super, aha, išlo se tuda. Prijateljica s kojom radim udžbenike, došla je jedan dan i rekla, slušaj sestru, ajmo mi napisati udžbenike, vidiš, stalno imamo neke primjedbe, to nam se ne sviđa, to ćemo mi. Nju je isto njena majka usmjeravala na sličan način, pa se ona probala trsiti i rezultiralo je ženom koja ima petlju. Pa ja kažem, ok, kakve? Pa kaže, pa znaš one koji bi nam se sviđali? Dobro, šta nam se sviđa? Pa to kad dođe kraj školske godine, da onda dica to ne bacaju u kontejner i to, nego da prave avione. Može. Igrom slučaja nismo nikad naišli ni na jedan naš udžbenik pored kontejnera, ali je bilo aviona na sve strane. Kako me vrijeme odvelo u djecu različitog tipa, ne postoji trenutak gdje ih možda čak sebično nisam iskoristila da spoznam gdje mi je mjesto. I na svakom danu, riječi, trenutku, šušuru, čovjek treba biti zahvalan. Ja jesam. I onda kad me pitaju čime se baviš? Ja sam ti mater. Dobro, čime hraniš djecu? Ja sam ti učiteljica. Dobro, čime se liječiš? Poezijom i prozom. Kad razložim te proizvode koji su mi dragi, ali nisu cilj,
ne bi trebali biti cilj, ne treba se zanositi, dođem do zaključka da su bili izazov, da su bili hrana, da su bili potreba, izvor zadovoljstva, kretanje prema ljubavi, miru i odanosti. Jednom smo prilikom radili terapijske slikovnice sa udrugom gdje je u stvari majka je tražila književnika, ja sam tražila majku, na koji način pripomoći i ući u tu udrugu sa nečim što bi ljudima dobro došlo u toj određenoj boli. I u jednom jedinom danu, gdje smo bili u podrumu, bila je neka rodbina, obitelj, ništa nije bila stresna situacija, nego zadovoljstvo, podrum, nema signala. I jedna kaže, ok, možemo se prikačiti na susjedov, može, što ne, i stigne poruka od majke baš u tom trenutku. Recimo, nakon toga smo 3000 poruka, baš smo se šalili na taj način, ispresjecali, sagledali njihovu situaciju, našu, i odlučili se za taj, ružno reći, proizvod. Sve je to splet okolnosti koje ti se namjeste, a ti se probahatiš pa misliš, ja baš tuda htio. Onda, dobro, znači ti to imaš u sebi, a otkud ti? Jedino što je bilo u meni beba koja plače i šuti kad je sita. Na 2 sata me majka hranila. Kako vrijeme ide i kako kreativnost služi za sreću, za bol, za komunikaciju, možeš za njom posegnuti na svakom koraku, zato što je dostupna. Ljudi je ne kriju, ljudi je ne ušuškavaju, ljudi je nastoje da bude tu. Uđite u ljekarnu i kažite daj mi lijek. Pitaće nas imamo li karticu, ali zamislite, uđete u odu kreativnosti i uopće te ne pitaju plaćaš li dopunsko. Kao ne, to se podrazumijeva. Smatram da to nije naše. I onda odakle nam pravo da to prisvojimo? Odakle nam pravo da se tim bahatimo? Ali odakle nam pravo i da ne pomognemo sebi ako je to u stvari nama najbolji lijek? Ja kreativnost uzimam natašte. Ništa dok si ciklindovici ni to. 3 puta, 4 puta, šta zna lijek koliko sam ja njega puta uzela. I onda se poezija uzima noću, udžbenici se uzimaju tamo negdje iza ručka, kad padne život, a ujutru je uglavnom kreativnost se svodi na to, najkraću kavu, najkraću cigaru. I dan stvarno ima 24 sata. Čak imam i djecu koja nisu gladna, školujemo se, dobri su. Mislim da je i kod njih ta klica, ma kod svih. Zato nađite je, uzmite je s police, ali morate biti odgovorni da je ne zanemarite. Neko vam donese čašu vode u sred pustinje. Šta ćeš reći? Neću. Nema šanse. Ali ćeš popiti, kao što mi Rema kaže, pola, pa ćeš pola vratiti. Ili ćeš naći bunar, sam ćeš natočiti, pa ćeš dijeliti. Smatram da tek tako dozirana i dijeljena kreativnost ima smisla i biva lijek. U jednom trenutku, kad je jedan moj učenik, pričalica, rekao, jedna moja kolegica, draga, ona je njega naučila kad dođe u situaciju da ga malo ponese stres, onda ona kaže diši. I sad ja njega promatram. Kreativan je u svemu. Naprosto kao da loptica koja smišlja u hodu na traci. Jedna kolegica nervozna, diši, diši. Druga kolegica nervozna kaže, ma pusti priču. Ja nervozna,
On otvara bombon u sred moje rečenice, jer zna da mi nema pomoći. Otvara bombon, prilazi mi, ne smijem hodat, ne, ali prilazi mi i ko u džuboks gura bombon. I riješi moj problem. Nestane bombona, opet je jednoj diši, jednoj smiri se, jednoj pusti tu priču, a meni ajmo na to u kafić. Tako da sve su to situacije i bića koja su ne možda čak ni puna kreativnosti, nego su u kreativnosti. Kao kad zidate neku pjesmu i onda sad uzmete papir i pišete i pratite je. Kod mene je situacija kad ovako zavibrira, ja sam u tome, pa ćemo ići ono. I onda će se to sve okruniti oko mene i onda će biti dobro ili ne, neko će upotrijebiti, neko ne, ali ja ću definitivno guštati, veseliti se, poći za tim kao za potrebu. Na kraju radnog dana bude mi prisutna misao hvala ti što srećem ljude koji tako razmišljaju. Hvala ti što ću sresti ljude koji razmišljaju sasvim suprotno, ali možda jednostavno se složi, pa kad uđete u kafić imate samo 2 stolice. On bi sam. A i ja bi sama, ne može. Ajmo onda u paru. I što je rekao, 2 različitosti izrode 3. različitost. Mislim da životu na tome treba zahvaliti.